Shalom, menjuah-juah man banta kerina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa ka kita ibas jamburu setun ta waris sendah endah. Ope dengan kita megikan kata di batas jadi pergegeh man banta kerina setun mari ras kitar toto. Isakan kain be bujur man bandu o Tuhan di bata bapa si perkuah. Malam dingin meriah kal ukur kami ngejepkan kelengatenula sila pernah arlekam pak kami. Ngoi temani du kami war lepas wari. Ngoi berekendu kesehatan ras gegesim baru man kami. Seh ibas pak senda pe bancika kami jumpa ibas jamburu setun kami. Kami ngerati katandu Tuhan di bata. Gelah katando enda banci jadi pergegeh man kami. Petangkas katando enda gelah ngasuk kami ngangkesa. Sinerangi perdalan kegelun kami. Bagai pe sinabai kepentaran man kami ibas ngalakan kerina perbeben kegeluhan. Gelah kami banci jadi pemenang ras kelarndo i permuliakan. Ngerana dage kamu Bapa sok kami go sikap megikan katando. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus kata dibata siman ora tentah. Ibuat ibas Efesus 6 ayat 10 sada. Efesus 6 ayat 10 sada bagian danina. Pakaikanlah kerina senjata si bereken dibata. Gelah ngasup kam tedis ngelawan akal iblis si jahat se-agenda pengogenta. Sekala Panglima Jenderal Tentara Cina si tergelar Sun Ji, ia termurmur arkiteken kalimat si usul 11 kena cukup bijak. Nina, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Luar biasa kata bijak si sehken Sun Ji Endandade si mempersingeti kerina tentrana antah peanggotana gelah setiap saat siap siaga waspada. Kita pe kerina setun sebagai anak-anak Tuhan ai dapat berlaku kange di tengah-tengah kegeluhentah. Uga kita ngalakan musuh si luar biasa si sihkal gegehna si mungkin labo si eteh la si tandai ras uga cara ngalaken ca entah pe ngelawan tesa. Adi sun jindai ras tentarana ras anggotana krina musuhna emkap manusia. Musuhna artina sing lawan ia. Tapi kita kalak serkini teken musuh ta labo manusia. Banci musuh ta la berwujud. Tapi adilah kita hati-hati. Adilah kita metenget. Maka kita banci benai. Kita banci italu kena. Musuh te la terlawan alu senjata. La terlawan alu pisau, entah benda-benda sidebana, entah pistol, entah alat-alat perang, lah terlawan alusie. Tapi senjata ta, mekap senjata kala si engkau rekini teken, si engkau percaya mandibata di tengah-tengah kegeluhna. Maka jenedai tangkas arah kata di batas sisih man banta guna ngelawan musuh te
pakaikanlah kerana senjata si bereken di bata. Gelah ngasup kita tedis ngelawan akal iblis si jahat senjata te kai. Senjata te kap kini teken kepercayaan, kesetiaan ngikutkan di bata. Hubungan ta simhuli ras di bata wari lepas wari. Kala si setiap wari entah setiap saat pengedes man di bata ngeluh ibas dalan singgo sikapkan di bata, maka pasti ia megegeh. Kini terkena pasti paguh. Maka lit pe perbeben simberat, lit pe godaan, lit pe tantangan, banci italu kena menang ia. Sebab labo ia si erperangai. Tapi di bata sendiri si makaikan kita guna perang, guna ngelawan akal licik, entah pe tipu muslihat si iblis Kenari deba selain kini teken, tentunya hal-hal singena ate di bata. Kita banci menguasai kerana kininggitan daging ta. Kala si sabar, singena ate di bata. Adinga ate di bata pasti ipasu-pasuna kala si bagai rupana. Kala si ngelakukan si muhuli, kala si ngergakan, kala si deban, kala si la prampus, kala si la merawa, kala si la cemburu, entah sombong raskai si debanna. Dama singena ate di bata. Kap kerina artina siman lawan enta kala singgor kini teken man di bata. Maka man banta kerina seitun ijape kita ringan ibas paksa enda. Kata si bagi kita rema sisih man bantai tuhu-tuhu mempersingeti kita. Entah ikutkan kesibukan ta kerina war lepas wari. Engkau lupa kita isekin situhuna musuh ta tengah-tengah kegeluhan ta. Sekejap nge kita perang wari lepas wari. Entah siakap nge labolit artina permasalahan kaipe. Siakap nge artina aman-aman saja. Ingat, musuh ta si iblis ia tuhu licik. Ia tuhu beluh. Labau lawan na kita alu petala-tala. Labau lawan na kita alu mencidahkan misalkan diri si mejin. Sirbanca kita biar. Tapi ia rehku kita. Ideherina kita. Alu berbagai-bagai cara. Bancing arah cara anta, kerohanian ta, ibas kita aktif bersada-sada kegiatan-kegiatan rohani, ibas ku gereja, ibas perbelum jabu-jabu ras krina sidebana, ipakaikan iblis guna nalukan kita. Guna arbahan kita lawas pada ibas ngalakan ras rencana si iblis maka hati-hati ibas si bagenda rupana adi marenda ibas televisi usuri katakanna lit sadaje ya berupa iklan lah ningku iklan tapi persinget ya nina waspada nina enda biasana ditujukan man pinangko si Atena entah pe buat ertantai maka kerina rakyat persingeti waspada nina. Kuakap adienda pe artina geluh tengah-tengah gerunta war lepas wari. Kata wari pe kita waspada. Kata wari pe kita makaikan senjata si berikan Tuhanai. Kini teken keleng ate geluh ibas pusu pratenta si ban jadi gaya geluh ta kuakap pasti seteh maka kai si jumpai kita
rencana iblis entah rencana di bata. Ibas kita pengeresman di batepe, ibas kita tutus ngikut ke di batepe, sitik saja kita la fokus banci ije nggo iblis redahin. Maka mari siki krina kita setan segedang-gedang kegelunta. Nggo me kita waspada, engkau kita gejapkan, maka kita harus berperang setiap saat ngelawan kuasa si iblis, si labo trida arah kasat matanta, entah pe engkau masih tandai kita setan tentunya engkau melala kelemahan ta, engkau melala kekurangan ta, engkau tambah pe artina ya sifat-sifat ta si merenda lali gundarin kau katambah, mungkin perjungut-jungut ta, mungkin artinya pernembuh hateta, mungkin lah kita ngasih menjaga emosi teras kai si debana. Ai hati-hati, harus ditandai kita, harus kita uga kelemahan ta, harus kita ugakin hubungan ta ras di bata. Makanin kami, mari tetap kita pengendesman di bata. Kata wari pak sampai dengar-dengaran kita kata di bata si jadi pergegaman banta. Maka menang kita. Makalah sempat kuasai iblis si engkuasai kegelunta. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur singkaiman bando Tuhan di bata. Nggoka bagi kami katandu. Kami dage sipankan katande de Tuhan. Kubas pusperten kami. Maka jadi pergegaman kami, gelah ngasuk kami kata wari pak sampai Tuhan di bata setia, taat ngikutkan kami, waspada kami, igejapkan kami maka isperalangkan kami harus tetap berserdadu siap sedia kata wari pak sampai guna ngalakan kerina musuh-musuhna. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sejenda perjumpaan tas kalenda setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kita ibas kesempatan sirah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.